Ngiyalibingelela abathandekayo okosuku lwanamhlanje lapho esihlangana khona kunkonzo yethu eqhakathekileyo lapho esikhangela khona ubunceku obuthembekileyo. Ngithanda ukuthi simbonge umlimi ezindaweni zethu ezehlukeneyo lalapho esikhona kumumo yethu lemeko echiyeneyo ukubana sizwisise ukubana usigcinile njalo ulathi izikhathi zonke. Isihloko sethu sanamhlanje sikhangela kakhulu kudaba olithi lona ingcosana esandleni sikaThixo. Ngiyazi ukuthi abanye bebengazwisisa ngcono ikakhulu njengolutsha lwethu nxa sikhuluma ukuthi little is much when God is in it. Kakube kuhle ukuthi siqalise ngokufunda amavesi ethu. Ngemva kwalokho bese sicela ukuthi inkosi isiphathise. Sifunda kakhulu sikhangele kusahluko esika John chapter 6. Sizafunda amavesi kusukela ku1 kusiya kuvesi ngu15. Isihloko esibekiweyo lapha sithi sona uJesu usuthisa amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu. Singayikhangela lindaba ivela emabhukwini achiyeneyo kodwa ngizukwathinta lapha. Uvesi ngu1 uqalisa kanje. Emva kwalokho uJesu wamuka waya phetsheya kolwandle lwaseGalile olungaswe Tiberiya. Samlandela isixuku esikhulu ngokuba babebona izibonakaliso azenzayo kwabagulayo. uJesu wenyukela entabeni wahlala phansi khona nabafundi bakhe. Laliseduze iPhasika umkhosi wabaJuda. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipu, "Siza kuzithenga ngaphi isinkwa ukuba badle laba na?" Watsho njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi ayeza kwenza. Uvesi ngu7. uFilipu wamphendula wathi, "Izinkwa zaordinariyo abangamakhulu amabili zingebanele kube yilona lo athole ingcosana." Omunye wabafundi bakhe uAndrea umfowabo kaSimon Petro wathi kuye, "Kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali eziyisihlanu nenhlazana ezimbili. Kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na?" uJesu wathi, "Bahlaliseni abantu." Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi ke amadoda. Umumo wawo kwakungathi izinkulungwane eziyisihlanu. uJesu wazithabatha izinkwa wabonga. Wayesebezabela ababehlezi phansi. Kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi wathi kubafundi bakhe, "Buthani imvuthuluka eseleyo kungachitheki lutho." Base bebutha bagcwalisa iziqabetho eziyisithumi2 ngemvuthuluka yesinkwa nezisihlanu zebhali eziyisihlanu zebhali eyasala kwabadlileyo. Kwathi ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo bathi, "Impela lo ngumprofeti ozayo ezweni." Ngakho ke uJesu azi ukuthi bazakuza bambambe bambeke inkosi wamonyuka futhi entabeni yena yedwa. Sigcine kuvesi ngu15. Inkosi elomusa engathi ingabusisa ukufunda kwezulayo. Ngithanda ukuthi lapho esikhona abandla likaMlimu sicimeze sithandaze. Baba wethu osezulwini lalapha emhlabeni silethe ukubonga okosuku lwanamhlanje. Lona leli lizwi elisifumana singabaphilayo. Sekungathi lingakhuluma kithi lisifinyelele njalo ligcwalise izinswelo zethu. Sekuphelelisiwe Nkosi sisindiswe sibe khona ekhaya. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngithanda ukuthi ngikhangele lapha kabanzi nxa sikhangelayo ibhuku likaJohn. Lokhu kuqhakathekile kuzasincedisa ukuthi mhlawumbe nxa sifundayo siya phambili sizwisise ukuthi sikhuluma ngani. Ibhuku likaJohn ligcwele izinto mhlawumbe eziyisikhombisa esingathi thina yizimanga azenzayo. It's a book of 7 signs. Bese sikhangela njalo ukuthi
uyathatha ithuba lakhe uJohn ukubana aveze obala ukuthi uJesu uyenelisa ukuhlangabezana lezi nswelo zabantu. Nxa ufundayo hlezi ingcenye kawuzange ube lethuba lokukhangela ukuthi kuyini esikhuluma ngakho okuyizimanga uJohn akuchasisayo. Isahluko sesibili 1 kusiya ku11 sifica uJesu eguqula amanzi ewenza iwayini. Isahluko esilandelayo sika 4 verse 46 kusiya ku45 simfica lapha esilisa indodana yesikhulu saseRoma. Okwesithathu simfica lapha kuJohn 5 verse 1 kusiya ku15 enguye futhi owelapha lo owayeseBethsaida echibini okwesibanga eside. Okwesine sihlangabezana laye lapha ku chapter 6 verse 5 kusiya ku14 engifida njalo laba abangu 5000 bese ehlane loba endaweni ekude lapho okungatholakala khona ukudla. Kanti ke indaba yesihlanu sihlangana layo lapha ku John chapter 6 verse 16 kusiya ku24 lapho uJesu ehamba khona phezulu kwamanzi. Okwesithupha sihlangana laye ku John chapter 9 verse 1 kusiya ku7 lapho esimfica khona eselapha indoda eyayikade ingaboni kusukela ekuzalweni kwayo. Kanti ke okokuphetha kwesikhombisa ku John 11 verse 1 kusiya ku45 lapho esimfica khona bandla elithandekayo uJesu esiyavusa uLazaro. Kanti ke kwazise nxa uyifunda le indaba kaLazaro yaveza obala okukhulu okuzaba sesiqongweni okuyikuvuka kwaJesu Kristu engcwabeni lakhe. Siyabonga ukuthi umlimi olomusa wasipha ibhuku lika John ukuthi nxa sifunda phakathi kwalo sinanzelele ukuthi akukhulunywa ngomuntu kazana kodwa kukhulunywa ngoJesu Kristu onguye oyinkosi yethu njalo ohlangabezana lezi nswelo zethu. Nxa siqhubekayo kungani uJohn eqhakathekile kithi? uJohn lapha uhlabuyele ayikhuluma ngoGenesis 1 verse 1 okuqaleni. Nxa ekhuluma ngokuqala uhlaveze obala ukuthi uJesu kasihlangani laye lapha ezelwe eyindodana kaMaria loba ezalwa nguJosefa, kodwa uhlasivezele obala ukuthi wayekhona ekuqaleni. Ngoba yiyo into emqoka afisa ukuthi ayiveze phakathi kwethu. Kungaba kuhle lathi kosuku namhlanje sizwisise ukuthi ukhuluma ngani uJohn, kakhulumi nje ngomuntu mahlayana kodwa ukhuluma ngoThixo imbala loba obala. Sizananzelela ukuthi nxa futhi uJohane ekhuluma uthinta izinto ezificakala kuJohn chapter 8 verse 58 lapho bekhuluma ukuthi uJesu umdala okungakanani ngoba uJesu wayelokho ekhuluma ngokwazi uAbraham. Babe sebembuza ukuthi wamazi ngaphi uAbraham wena umncane kangaka. uJesu waphendula impendulo eyabathikamezisayo futhi yabathukuthelisa ngoba wathi yena engakabi khona mina nginguye. Eveza obala ukuthi yonke into yaba khona ngemva kokubana yena esekhona kumbe ekhona ekuqaleni kwazo zonke izinto. So the big idea uJohane akhuluma ngayo lapha ngeyokuthi uJesu kumele abonakale njengendodana kaThixo. Lokho kuqhakathekile kakhulu empilweni yakho leyami. Ngithanda ukuthi ngikukhuthaze sihlobo sami esithandekayo. Siveza obala ukubana uJesu esihlangana laye kulesi sigaba esika 6 wenza lokhu ngesimanga injongo yakhe kuyikubana ahlangabezane lalokho kuzinswelo zethu empilweni zethu izikhathi zonke. So i-identity kaJesu kayisiyo yomuntu kumbe umprofeti a general one kumbe nje kuphela, kodwa ke ivezakala lapha nguye indodana kaThixo, nguye futhi ongumfeli wethu, nguye futhi ongumsilisi wethu. Kungani sikhuluma ngaye kangaka okungamele sikuqaphele? Nxa ungakhohlwa yonke into esiyikhulumileyo okuqhakathekileyo okungamele usale lakho ngekhaya lapho khona kumbe lalapho oyabe uhlezi khona kumbe ulalele ukhona. Kuhle ukuthi umbuzo oqhakathele ube yikuthi uyamkholwa yini uJesu njengenkosi lomsindisi? Do you believe that Jesus is Lord? If you believe, nxa ukholwa uzakuba lempilo engapheliyo, you will receive eternal life. Ngoba khona lokho kuveza obala ukuthi uJesu nxa efika empilweni yethu uyaguqula zonke izinto, uzahlangabezana lezi nswelo zethu futhi abe namandla ukuthi lapho esiphakathi kokuthikamezeka khona lezi inhlungu singaze saba ngabantu abazakuhlala kumumo ofana nayo. Lokho kuqhakathekile. Asingeneke kusahluko sethu esika John chapter 6 1 kusiya ku15. Sibona lapha uJesu hlangabezwa liqula akade elichiyile sithi uyalibalekela, kodwa ke ngaphandle kwalokho alifice futhi selikhona ngoba abafundi babe sithi bafuna ukuthi bayephumula.
Kodwa ke esebabona besiza ngakuye, uJesu wasezitshela ukuthi hey bantu, abantu laba baswela umalusi njengezimvu. Kungaba kuhle ukuthi ngibazwele. And iBhayibheli liveza obala ukuthi ixuku lamlandela, waba lesihawu, wavuma ukuthi bahlale phansi naye, babe futhi ngabantu aza kubasilisa, abelaphe, abenzele yonke into abayifisayo. Sekuphelile lokho, abantu sekumele ukuthi sekuhlwile ngabe bayadlula baye ngemakhaya abo. Abafundi ke babe sithi ithuba elihle nanti, sekukuhle ukuthi kuchayiswe kuhanjwe kuyiwe lapha abavela khona abantu. uJesu abese siba lo mbuzo oqhakathekileyo, sizabathina abantu bonke bona lapha. Ngithanda ukuthi sikhangele ukuthi kulezi zinto ezivela obala kulesi sahluko. Abantu balazo izinswelo. Lakhathi sekuphileni kwethu izinswelo silazo. Kodwa ngokufananayo uJesu usebenzisa abantu bakhe futhi labo abalezinswelo. Okwesithathu sibona futhi lapha ukuthi uJesu is all sufficient, wanele, uphelele, angeza akaswele lutho ezimpilweni zethu. Uyazihlangabeza njalo futhi ayikhona kancinyane futhi zifike lapho okuphuphuma khona. Okwesine simele sizwisise ukuthi abakhe abantwana uThixo bangavuma ukusebenza ndawonye laye, uyenelisa ukuthatha ingcosana abalayo idale umehluko empilweni zabanye abantu. Ngethemba ukuthi umlimi uza kusiphathisa sizwisise khona lokho, ngoba amanani esikhuluma ngawo ayemakhulu okumangalisayo. Yebo lapha kulotshwe kwathiwa i5000, kodwa ke ngokuzwisisa kwabeJuda kwakungabalwa omama labantwana, okuthi ukuthi singakhuluma ngamanani angafika ama20000. uJesu enelisa ukuthi enhlane lapho kungela lasitolo lapho kungela bheka khona, kodwa hlangabezane lezinswelo zabo. Umlimi olomusa engathi angasiphathisa, ngoba lathi siphakathi kwezinswelo ezijiyeneyo futhi uyenelisa ukuthi ahlangabezane lathi. Many in this world are living for material things. Nxa ubala lapha ukhangela ukuthi ixuku leli limlandela uJesu njengenxa yani, limlandela ngoba abanye balezizathu ezijiyeneyo. Okwakuqala, abanye sibabona besiza kuye ngoba bebonile izimanga azenzayo, abanye bedlile basutha, abanye njalo bezolanda nje kuzobona ukuthi kwenziwani. Sinanzelela ukuthi kumele sikuzwisise ukuthi singabi ngabalandeli kuThixo abazamthanda bamkhonze ngenxa yokuthi silama benefits kuye. Asikuzwisise ukuthi akumelanga kube yikho kodwa esiza kufumana kuye uJesu Kristu. Okukhulu okwedlula zonke izinto, nxa sifunda ngendaba yona leyo yokuswelakala kokudla lokungabi khona kwakho enhlane, uThixo wayefuna ukuthi ngesiga sika Jesu aveze obala ukubana lanxa abantu belezinswelo, yena ulamandla okuthi ahlangabezane lazo izinswelo zabo, lanxa umumo ongaze ube bubi kangakanani. Ngithe nxa ngifunda lesi sahluko ngafikelwa ngumcabango othi wona isikhathi esiphila kuso isikhathi esizima. Abanengi silezinswelo futhi asikwazi lokuthi kwesikhathi senze njani. Kambe nxa uJesu engumhlobo wakho oligugu, ungaswela yini sihlobo sami esithandekayo ukuthi ahlangabezane lezinswelo zakho? Ungaba senkangala, ingcenye nxa ukhangele around you, akulanto ongayibamba, akulanto futhi ongayeyama kuyo. Kodwa ke ngicela ukuthi uzwisise okosuku namhlanje uJesu yenelisa njalo lamandla okuhlangabezana lezinswelo zethu, kungakhathalekile ukuthi sisesigabeni esinjengasiphi. Nxa silifundayo leli verse lisikhumbuza khona lenhlane lapho abakwaIsrayeli babeswele lokuthi bangenza njani, wenelisa kodwa ukubana ahlangabezane lezinswelo zabo iminyaka engu40 kwazi kwaphela isikhathi sonke besenhlane, bengabantu abangakazi balambe balale futhi bengadlanga. Hlobo sami, umlimi esimkhonzayo ngolamandla amangalisayo. Yebo njengoFilipu ngangingatsho ngithi mina ngikubonile Kristu, ubuthena amanzi uwenza abe yiwine, uwaguqula futhi ubusenelisa ukuthi welaphe abagulayo, futhi usenelisa ukuchwaphulula izigoga, futhi usenelisa ukuthi wenze iloba yini ukhipha lamadimoni. Bekungaba kuhle uFilipu aphendula athi yena kulesi sigaba uyakwenelisa ukuthi wenze okufunayo. Kodwa ke njengoluntu lonke oluyimi lawe waphendula ngendlela efananayo. He started calculating uJesu engekho emethini zakhe. Kanengi siyakwenelisa khona lokhu kubala lokhu lalokhana sibone ingcosana esiyiphethe esandleni bese sibone iveli ngaseneli lutho. Kuze kuthi la nxa sekufike esigabeni sokuthi singasiza omunye, ingcenye senelise lokuvala iminyango lokuvala amagede ethu kuba leshuwa lokuthi akula muntu osisondelelayo ngoba sibone ingcosana esiyiphetheyo.
Mlimi ngathi angasincedisa to appreciate ukwazi ukuthi uJesu is all sufficient. Uyanela empilweni zethu. Loba ngaze kube sesimene sinjani, kasibeni lenhliziyo lengqondo njenga Jeremiah 32 verse 17. Athi yena onkosi bheka wena wenzile izulu, wenzile njalo futhi lomhlaba, ngamandla akho amangalisayo ngengalo yakho futhi ukwenzile khona lokho kakulanto ekwehlulayo. Singakwenelisa ukuba lengqondo njengayona leyo, sizabona amandla kaMlimu esenzakala empilweni yethu. Khona lokho kuzakwenza ukuthi sibe lobudlelwano obumangalisayo futhi singazisakhathazwa lutho lanxa siphakathi kobunzima. Ukumamkela lokuhamba laye uJesu kakuthi ukuthi kasoze sibe lazo izinswelo, kakuthi ukuthi asoze sibe lemikhuhlane, kakuthi ukuthi asoze sifelwe, kakuthi ukuthi asoze sikhathazwe sihlukuluzwe la impilo, kodwa ukuthi nxa ekhona phakathi kwethu uzakwenza konke okusemandleni akhe ukubana kwesisikhathi sime ngcono futhi sibone ngcono, mhlawumbe sizwe ngcono, singasafika esigabeni mhlawumbe sokuzilahla even lempilo yethu, ngoba nxa siphila laye uyenelisa ukuhlangabezana lezi zinswelo zethu. Ngifuna ukuthi ngikhangele okunye lapha okuqhakathekileyo. Uthi yena lapha ku John chapter 6 verse 6. Lokhu wakubuza uJesu ebuza uPhilip kuyindlela yokumvivinya, kodwa yena wayesazi ukuthi uza kwenzani. Ngicela ukuthi uhambe ndawonye lami. uJesu sihlobo zami ezithandekayo uzavuma singene emakhoneni lasezikhathini ezinzima. Kuyindlela yokubana avume sibonakalise ukukholwa kwethu kuye. Kodwa kungayisikho ukuthi sephelelwe ngumcabango, kungayisikho ukuthi usephelelwe liplan. Kasikwazi ukuthi uJesu phakathi kwazo zonke izimo, phakathi kwakho konke sikukhangeleyo, la phakathi kwakho konke sidlula kukho, akasoze ehluleke ukuhlangabezana lezi zinswelo zethu. Ngifisa ukuthi sikuzwisise khona lokho ngoba kuqhakathekile. Nxa bethatha isinkwa somfana uAndrea bekhuluma ngaso, bethakhangela inhlanzi ababekhuluma ngazo, kubo kwabonakala kuyinto encane kakhulu engezake yenelise ukwenza loba yini, ngoba bazibuza baphinda kuyini khona lokho ebantwini abaningi kangaka. Ngumbuzo obuzwa ngabantu kanengi, kodwa ngithanda ukuthi ngicizelele lokho esikuvezelwa liBhayibheli ngosuku lwanamhlanje. Ingcosana esandleni sikaThixo yikho kudala umehluko. Kuncane kakhulu nxa kusesandleni sakho, kodwa kudala umehluko nxa kusesandleni sikaThixo. Olakho loba ngaba isikhathi, olakho loba ngaba kuyikudla, olakho loba ngaba ingcebo, imali, olakho loba lithalenta, kungakhanya kukuncane kangaka kuwe ngokubona kwelihlo lakho loluntu. Kodwa nxa kungabekwa esandleni sikaThixo, it will make a very big difference. Kungaba kuhle sihlobo zami ezithandekayo ukukholwa kwethu kuqine kangaka, kwazi ukuthi esikubambileyo lesikubonayo singakweyisi, singakudeleli, kodwa sikuse kuye yena owenelisayo ukuthi akuguqule akwenze kube kunengi futhi kwande, kugcwalise futhi kuphuphume. Ngifuna linanzelele isehlakalo lapha ngomfana omncane. Umfana omncane wayengenelisa ukuthi athi yena, hayi okwami ukudla loba ilunch tin yami le yanela mina ngedwa. Kodwa ngokuzwisisa wayengenelisa futhi kwathi yena, hayi othi nginike uJesu uzakwazi ukwenza. Wasebenzisa ukukholwa umfana, ngoba ngalelo banga wayengakwenelisa ukuthi azidlele yedwa futhi khathesi ngabe kasikhulumi ngaye. Kodwa ke ngenxa yokukholwa abalakho wavuma ukuthi lunch tin yakhe elungisiwe, futhi sikhuluma ngamaqebelo ngana sikhulumi ngezinkwa zakulezi insuku, ngokuyizinto okuncinyane nje okwakusenela nje entweni encane engayingaphathwa ngumfana. Sekuphiwe uJesu kwenzakala isimanga esandleni sakhe, esethethe wabonga kwanda. Esuka lapho kwaba futhi lamabhaskiti afika angu-12 aba lemvuthuluka ezasalayo. Ngicela ukuthi ngikukhumbuze sihlobo sami esithandekayo, kungaba lesimo esikhangeleyo esi-helpless, esi-useless, esingancediyo, but I want you to remember ngosuku lwanamhlanje, nxa singathatha izimo zethu zonke sizise kuye owenelisayo, uyaguqula izimo azenze zibe ngcono. Angazi ukuthi uphakathi kwesigaba esizima kangakanani. Ngifuna sifunde lapha kulomlobi owalobayo ibhuku elimnandi okumangalisayo elithi lona isifiso seminyaka, Desire of Ages, upage ngu-370. Uthi yena lapha ukubumba kombuso kaMlimu kuzaqhubeka kusiya phambili. It will go forward.
la nxa kungakhanya njengani kuncinyane kumbe futhi kuyadodombela futhi kukhanya ngani kulobunzima, kodwa ke uThixo uzavuma ukuthi kuhambe kusiya phambili. The work is of God, and he will furnish means and will send helpers, true earnest disciples, whose hands also will be filled with food for the starving multitude. Uthena kumele sikuzwisise lapha nxa elobayo ku Desire of Ages. Umsebenzi ngokamlimi, lokhu ukuthi ngokamlimi kawuqondananga lathi kangako kokuthi kumele siqalise uku-eda sisubtract sigcine futhi sesingasakwazi ukusenze njani. Kasiphenini konke kuye, umsebenzi uza kugcwalisa ngaleyo ndlela. Ngifisa ukuthi sibe lengqondo enjalo. Nxa ubhekane lesimo mhlambe sokuncedisana lo makhelwane oseduze lapho, kumbe sokupha isikhathi emsebenzini kamlimi, kumbe ngesokunikela lokubuyisela kumlimo okuqondana lengcebo layo, kumbe ngesokuthi wenze iloba yini engaphathisa emsebenzini kamlimi, ungakukali ukulinganise lo mcabango wakho. Ungaze weyama loba uthi kangaka ubone ngoku-eda lokusubtracta kwakho ukuthi kakuyindawo. Zwisisa ukuthi umlimi nguye olamandla ukuguqula izimo zethu azenze zibe ngcono. Alubana engekho empilweni yakho leyami, akula lutho olungasebenza loba kanjani, kodwa kumele ukuthi sikwazi nxa sisipha yena upage ngu371 lapha kwa Desire of Ages uthi yena give and it shall be given unto you. Ungapha kuza kuphinda kubuyiselwe futhi ngakuwe. Siyananzelela ukuthi kwabuya kuncane kuvela emfaneni, kodwa umlimi wazimisela ukuthi akwenze kube isimanga kuphuphume bonke abantu basuthe badle santanto. Eqede lapho kwasala futhi lemvuthuluka ezabuthwayo zabuya zabuyiselwa futhi kubafundise kuthiwe kababuthe. Singakwenza lokho kumlimi uzagcwalisa isethembiso sakhe ezimpilweni zethu. Ngithanda ukuthi isihlobo sami okosuku lwanamhlanje kambe uyananzelela yini ingxenye ngenxa yezimo ezikhona empilweni yakho leyami. Sufike esigabeni sokungamethemba umlimi, sufike esigabeni sokuthi ugodle, sufike esigabeni sokuthi ungazethembi, futhi sufike ingxenye esigabeni sokuthi unanzelele wena wedwa, unanze wena wedwa. Mhlawumbe ingxenye uze wehluleke lokwazi ukuthi umlimi ulamandla ezimeni zonke. Ngicela ukukukhumbuza ngosuku lwanamhlanje, umlimi olamandla owenelisayo uyaveza obala ukuthi ingcosana nxa iphiwe esandleni sakhe ilamandla okuguqula izimo. Ngosuku lwanamhlanje nxa sifika kulesi sigaba, ngicela ukuthi sinanzelele lokho. Kayisiyo ndaba kuphela yezinkwa akhuluma ngayo, yikubana sikwazi ukuthi empilweni yethu siyamdinga umlimi ukubana sibuyisane laye. Yes, singakhuluma ukuthi abantu balambile, but enye izinto edlula lapho emhlabeni esiphila kuwo is the hunger for spiritual food. Indlala eqondana lendaba yokwakomoya. Abantu abanengi bayantula lelizwe, bagcwele iganga lonke, abanye bafela emgodini lasemlindini lasezindlwaneni ezincinyane bedinga ukuphepha, kodwa bechiya uJesu onguye ongatransforma impilo zabo, ongabagcwalisa futhi ahlangabezane lezinswelo zabo. Ngiyakwazi ukuthi abanye bethu siyakukholwa ukuthi uJesu uyasilisa. Sitsho ngoba mhlawumbe ingxenye seyeme kuphele kutheni mina ngangigula wangisilisa. Abanye ingxenye singathi thina uJesu uyenelisa ukuthi asuthise izindingeko zethu. Ingxenye sikhulume ngokuthi mina ngangilambile kwelindlanga wanginika okokudla. Kakudlule khona lapho ekuphileni kwethu lasekukholweni kwethu. Kungeyami kuphele kutheni umlimi ulamandla ukuthi angisilisa angivuse ecansini lokufa. Kungeyami kuphela ekutheni ngangilambile ngazuza ukudla kumbe ngasizwa ngomunye, ngangihambaze ngambathiswa ngomunye. Kakudlule kufike esigabeni sokuzibuza ukuthi nxa sekunjalo kambe ukukholwa kwami kuye kungakanani, sengimamkele yini njengenkosi lomsindisi. Ngoba uthi yena lapho uJesu nxa ekhuluma labo, hayi lindinga nje kuphela nyakwazi ukuthi libizwe yikuthi libona abanye besidla besutha. Kakufike esigabeni sokuthi sidinga ubudlelwano obutsha laye, futhi sifike esigabeni sokuthi simele siphenduke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngiphe inselela nxa ngifike emaphethelweni. uJesu uthi yena uyisinkwa sokuphila. uJohn chapter 6 verse 35. I am the bread of life. He who comes to me will not hunger. He who believes in me will never thirst. Ukhuluma egcizelela ukuthi oza kuye akayi kulamba. Kakhulumi kuphela ngokwesisu, kodwa ukhuluma futhi langelizwi eliphuma emlonyeni wakhe. Sihlobo zami ezithandekayo, nxa sikholwa kuye ulamandla ukuthi asisilise, ulamandla futhi ukuthi asiphe ukuphepha. Siphakathi kwama challenges achiyeneyo.
Abanye bethu we have physical problems. Abanye we have economic problems. Abanye we have all kinds of problems esingeza ke sizibalise. Ingcenye uhlezi lapho nje uthi mfundisi awuzwisisi mina uhluphe emphakathi kwalo. Ngithanda ukuthi ngunyenyezele sihlobo sami esithandekayo. Ukubana lo esikhuluma ngaye nguyogcwalisa zonke izinswelo. Abanye ingcenye sesike sadinga iqiniso kangaka eBhayibhelini saliswela. Kodwa ke nxa singani kwazi ukuthi lifunyanwa kuJesu yena uza kusuthisa izinswelo zethu empilweni yethu agcwalise konke sikudingayo. Ubungeza ke uthi wena nxa uphetha uthi wena kambe Nkosi ungeza kuhlangabezane yini lezi zinswelo zami okosukulwa namhlanje. Ngiyazi ukuthi abanye sikholwa ukuthi kulabantu abangasenzela izinto. Abanye sikholwe ukuthi mhlawumbe kulaba prophet abangasenzela izinto. Abanye sikholwe amabizo aqhakathekileyo amangalisayo. Abanye sethembe ama connections ethu emhlabeni ongaka. Abanye sithembe esibaziyo futhi esikwaziyo ukuthi la nxa singakwenza lokho loba sikhulume labo bazalungisa izinto zonke zibe right. uJesu ubefisa ukuthi sibe kwazi ukuthi ukukholwa kuye kwedlula iliba. Ngoba konke kwalumhlaba kuzakudlula. Ngicela ukuthi ukhumbule uza kuphuphumisa isandla esibuye siyingcosana sigcwalise izinswelo zonke futhi kungaze kwafika esigabeni sokuthi siyaba ngabacebayo kumbe abacelayo. Usihlabelele ngo37 verse ngo25. Uthi yena lapha uDavida, I have been young and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken nor his seed begging for bread. Ngivele lokho ngababala ngathwetshulwa yingwe. Sekuze kunamhla lokho angaze ngibone abantwana abakholwa kumlimo bengabahluphekayo loba bengabalahliweyo. Utshengisa obala ukukholwa lokwethemba alakho kuJesu Kristu loba kuNkulunkulu imbala loba obala. Umalaki ngo3 uverse ngo8 kusiya ku10. Nguye osuka avivinye ukukholwa kwethu. Njengomfana lesikafthini esincinyane. uThixo bekhalela ukuthi ngabe siyanikeza konke kuye. Kambe singeza ke sibe ngabathembekileyo yini ekubuyiseleni okwethumi lokupha umnikelo ngokuphuphumayo ngokunanzelela lokusekela umsebenzi kaMlimo ngoba phela isikhathi sesiphelile. Singakwenza lokho lanxa sikhangele ezandleni zethu okunye ku-insignificant kakutsho lutho. Kodwa ngenxa yokuzwisisa lokubona futhi lokukholwa kuye bekungaba kuhle ukwazi ukuthi esikulethe kuye loba esimpha khona kungangena esandleni sakhe. Kuba lelinye isalamuso esingasoze silizwisise elidala umehluko liphuphumise konke ukuze lathi futhi njengomfana owasale ngalambanga njengabafundi abasala abasala futhi kungasikuthi kabala lutho siza kuba lathi lamabhaskiti aphuphumayo ngoba umlimi kajonganga ukusiphuca loba ukusithathela lokho asiphe khona kodwa ufuna ukuthi akwenza isimanga kugcwale kuphuphume ezimpilweni zethu lathi futhi sikisale singabantu abahawulayo kodwa sile nzuzo phezukwazo zonke izinto. Ngiyakwazi ukuthi nxa mfika kulesi sigaba banengi abathi nxa bezikhangela empilweni yabo babone kungasinto yalutho. Abanye futhi bathi nxa bekhangele babone kungelanto abangayenza. Abanye bathi la nxa belakho babone ngana kusoze kudala umehluko. Ngicela ukuthi ungasebenzise zakho imaths. Unga-add, usubtract, umultiply uJesu engekho. He is the only miracle in your life. Nguye yedwa udala umehluko. Kungaba lithalenta unga-add, unga-subtract, unga-multiply, unga-divide uJesu engekho. Kungaba yimali olayo unga-add, unga-subtract, unga-multiply, unga-divide uJesu engekho. Konke okucabangayo lokubonayo loba i-influence remember ukuthi nxa ukuhambise wakusesandleni sikaThixo kuzadala umehluko konke lokho okuqhakathekile kuzakwenza ukuthi lawe uthi nxa usumi lapha uthi ya sure bekuyisikaftini esincinyane kodwa ke bekungeza ke kubafide bonke abantu laba bangu 20,000. Ukukholwa kwakho lokwami nxa sikubuyisele kuye umnikazi wempilo uzakwenza into ezimangalisayo. Ngicela umlimi asisize asiphathise enze kube kuhle ukuthi simethembe laphakathi kwezimo zonke ezimangalisayo lezi esabekayo. Senze simethembe laphakathi kwezimo zonke ezingaselathemba. Sikwazi ukuthi nxa sibuyele kuye yena uzakwenza konke kube kuhle. Asicimezeni sikhuleke. Baba wethu osezulwini siyabonga ngokusukulwa namhlanje. Nguwe kuphela olesimanga empilweni zethu. Ubungeza kusinike yini khona lokho kukholwa ukuze siphile okwentando yakho. Ukuze la nxa sifika ezimweni ezinzima sikwazi ukuthi konke siza kubuyisela ngakuwe ukuze la nxa sesikubuyisele singasali futhi singabantu abangabayanga labaphucekileyo kodwa futhi sinothile saphinda
kuzo zonke izigaba ngoba sihambe lawe. Cela ukukukholwa lokukwethemba sekuphelelisiwe sibe khona ekhaya ngoJesu inkosi yethu yakukhuleka. Amen.